Poštovanje, dobrodošli na Nino D Art kanal. Ovdje ispred nas vidimo novčanicu. Ja sam prije nešto obrađivao sa nekim drugim, ali mi se ne sviđa i želim je obraditi posebno. To je PIK number 32 svjetskog kataloškog broja. To je 1000 dinara Narodne banke Kraljevine Jugoslavije. Zvanično nikad nije korištena. Jedna od ređe bogato oslikanih novčanica, kako bi ja rekao. Ja sam jako bio oduševljen kad sam prije gledao po katalozima i prelazio preko tih mnogih novčanica i tako preko ove. I kad sam bio sam oduševljen tim crtežom, ono me nekako posjećalo kao kosovski boj, kao tako nešto, kao mislim junaci na konjima i tako dalje. Ali opis, kako sam ja vidio i kao drugi što su napisali, je normalno i prema viđenom. Vidi se u centru slike, vidimo ženu sa lovorovom grančicom koja u pokretu poziva jahače da idu. Ja bih rekao, umjetnički, pošto se bavim slikanjem, slika me posjeća veoma jako na sliku francuskog slikara zvanoga Sloboda vodi narod, Eugène Delacroix. U toj slici žena isto predvodi narod, zna se isto što je bila francuska revolucija, ali recimo odnosi Francuske i Španije i tako dalje, mislim i sama Francuska što je imala problema. Na kraju je Eugène Delacroix napravio u svom stilu takvu verziju. Ne kažem da li je ovo u tom smislu kopija ili nije, ali nema uopće veze to. Slika je jako fina i simboliše tu taj pokret ka slobodi, ka promjeni ili tako dalje. Levo je žena koja je kao učiteljica, uči djecu. U centru je vodeni žig okružen lovorovim vijencom. U žigu je kralj Petar II. Simpatično rješenje po meni je jahač u prvom planu, nosi štit sa kraljevskim grbom. Novčanicu su radili engraving Veljko Andrejević Kun i dizajner Vasa Pomorašice. Potpisi članovi uprave Jovan Lovčić i guverner Milan Radosavljević. To bi bilo sve za prvu stranu, a da vidimo malo i iza. Ovako. Iza novčane, iza dva gola muškarca, jedan sa čekićem, drugi sa veslom. Gledano ta dva lika, ja bih rekao, meni se jednostavno nešto ne sviđaju, mene smetaju. Moglo se po meni doraditi kao, recimo, muško i žensko, normalno, ili žene, nije bitno, ili samo žene, ali zgodno muško i žensko, nekako ideji o razvoju, nauci i slično. Mi smo već odavno imali srpske naučnice, takozvano, da ne kažem samo Milenkovića, Teslu i neke druge, koji su, šta ja znam, ili općenito je mogla imati neki malo pojači dizajn. Znam da je ovo čekić razvoj, ono veslo, šta veslo, mislim, ajde, u redu, razumijem šta je veslo, nema problema. Iza njih je most, to je most na Savi, nazvan je, kad je građen kralja Aleksandra most. Zašto je to interesantno? Taj most je bio prvi drumski most za saobraćaj preko rijeke Save, jer je prije toga samo bio željeznički. Dotle je bio samo, tako, željeznički. Most je oficijalno pušten, to je radila neka njemačka firma ili austrijska, pušten je oficijalno 34. godine. Da bi bio samo praktički u upotrebi nepunih 7 godina. Jer dolazi, znamo šta dolazi Drugi svjetski rat i pripadnici kraljevske vojske
vjerojatno uz ministarstvo i tako dalje, donešena odluka da se on sruši, da ne bi njemačke snage, oružane snage prelaza preko tog mosta, jer je bilo zgodno pravce, jel tako, Zemuna prema Beogradu, da vrlo lako napreduju. I oni ga ruše 12. aprila 1941. tako da se ne može prelaz preko njega. Znači, vrlo kratko je bio i normalno, na tom mostu je posle rata sagrađen takozvani današnji Brankov most. Šta bi dodao za celu novčanicu, vratio bi se ponovo na prednju stranu i da kažem, novčanica je veoma zgodna, simpatična, nije izišla i tako dalje, rijetka je. Podaci su da čak i Nemci su koristili te nekako novčanice i tako dalje u nekom obliku. Ali ona oficijalno je na aukcijama dostiže dosta dobre cijene, normalno ako se uopće mogu nalaziti, to je do 350 cirka do i preko 1000 eura i tako dalje. To je toliko za sada, veliki pozdrav, Nino Di Art.